19 апрел гуфтушуниди ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон барои ҳалли мушкиле ки рӯзи шанбе дар назди деҳаи сарҳадии хоҷаалои исфара рӯй дод идома пайдо кард. Дар ин бора сухангӯи ҳукумати вилояти Бодканди Қирғизистон Чулпон Бердиқулова хабар додааст. Сокинони маҳаллӣ мегӯянд вазъ дар марз мӯътадил аст ва марзбонони ду кишвар дар нуқтаҳои доимии худ қарор доранд. Вале муноқишаи ахир он ҳам пас аз сафари президенти Тоҷикистон ба минтақа сару садои зиёд ба миён овард. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод мавзӯъро пайгирӣ кард. дуруд бар шумо ва охирин хабар аз ин минтақа чӣ аст? бале шаъло аз мақомоти шаҳри исфара ва ҷамоати хоҷаало гуфтанд ки ҳоло оромӣ аст ва се кишвари ҳамсоя Тоҷикистон, Қирғизстон ва Узбекистон омодагӣ доранд ки рӯзи 22 апрел яъне баъд аз чанд рӯз дар Фарғона ҷамъ меоянд ва сари ин масъала музокира мекунанд. ҳамчунин намояндаи ваколатдори ҳукумати Қирғизстон дар Бодкан Омурбек Суваналиев бо Раҷаббой Аҳмадзода раиси вилояти Суғд суҳбати телефонӣ карданд ва ба мувофиқа расиданд ки роҳи ҳалли масъаларо дар ҳамоише ки 22 апрел бояд баргузор шавад гуфтугӯ мекунанд. ва зоҳиран воқеи ахир нақшаҳои ду кишварро дар бобати гуфтушунӣ тағйир дод, зеро эълон шуда буд ки дар нимаи дуввуми моҳи апрел гуфтушуниди масоили марзи дар Бишкек ва сипас дар Душанбе идома мекунад ва ҳамчунин дар ҳамин вақт раиси ҷумҳури Қирғизистон Содир Ҷабборов ба Душанбе сафари расмӣ анҷом медиҳад. вале ҳоло рӯшан нест ин сафар кай баргузор хоҳад шуд. و همین واقعی خوجاءالای اقصای بیانگر آن شد که آرامی در اینجا خیلی شکننده و آسیب پذیر بماند. خب اصلا خود حادثه چی گونه بود؟ چی چیزی رخ داده است؟ حادثه از این قرار است که روز شنبه گذشته در مرز اسفره و بودکن انقطارش در نزد دهه خوجاءالو میان شهروندان بحث رخ داد. جانب تویسان حادثه را تا کنون شرح نداده است، ولی مقامات قرغیزستان به رسانه‌های این کشور گفتند که روز 17 اپریل چند روز قبل کارمندان اداره آبی بودکن در جماعت اقصای باسازی مرکزی اساسی obtaqsimkunӣ در دریای اقصا را آغاز کردند، اما مرزبانان تاجیک طلب کردند که کار را قطع کنند. این نقطه تقسیم کنی آب در نزد دهه خوجاءالای تاجیکستان هنوز از دوران شوروی وجود داشت و ازبکستان، تاجیکستان، قرغیزستان برابر در فصل بهار در کشت و کار از آن بهره برداری میکردند، ولی پس از فروپاشی و بعد شروع علامتگذاری خط مرزی تاجیکستان و قرغیزستان این نقطه به یک قطعه دیگری بحثی تبدیل شد. ساکنان دهه خوجاءالای اسفره میگویند این منطقه علامتگذاری نشده است و تا انجام معین شدن خط مرز در آن باید ساختمان انجام نشود. و حالا دیگر منتظر مذاکره طرفا که روز 22 اپریل صورت خواهد گرفت خواهیم ماند که با چی نتیجه انجام میگیرد. تشکر برای صحبت. جایز به تاکید از خط مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر است و کنون 504 کیلومترش معین و علامت گذاری شده از دو طرف. با وجود گذشته سالها نتوانستند سر منطقه بحث برانگیز به سوزش برسند و بر اثر ماجراها در منطقه نامعین از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند.